Pan. Kada sam joj poslao pjesmu o utopljeniku, pomislila je da je to moj vapaj za bliskošću. Otvorio sam vrata i pustio je u kuću. Kada sam je nakon svega zagrlio, nije shvatila da je tu rastanak. Naslonila se i slušala otkucaje mog bolesnog srca. Želio sam samo da ode, da posmatram život koji pluta pored mene. Ono što ne shvata ona i sve drage žene prije nje je jedina istina. Volim samoću poput Hamsunovog pana više nego krv najljepše djevice. Mislim da su knjige veoma bitne za život svakog pojedinca. Naravno, oni ljudi koji se uopšte odluče da čitaju, jer dobro nam je poznato da je takvi sve manje. Što se tiče mene, knjiga je prisutna tu od najranijeg djetinjstva. Znači, da li su to bile književnost za djecu, bajke i bez obzira da li se tu radilo o knjizi koja je bila u mom vlasništvu ili je posuđena iz biblioteke, to mi nije bilo bitno ni tada kao djetetu, ni dan danas. Mislim da je najbitnije od svega da ta knjiga koju toliko želimo da bude pročitana i tu je tu. Što se tiče knjiga, odnosno knjige koja je u mnogo čemu možda promijenila moj pogled na književnost uopće, bilo ih je dosta i to se uglavnom odigravalo u periodu studiranja. Možda je jedan od razloga bio i tu neko naše sazrijevanje u tim godinama. Možda je tu bilo do profesora ili asistenata koji su u tom periodu nam predavali pa su nas onako više upućivali na neku savremeniju literaturu. Ali od uvijek su me privlačile knjige onako pod navodnicima sa opasnijom tematikom i koji su u jednom periodu možda bile zabranjene, kao što je Nabokova knjiga Lolita. Mi u stvarnom životu da susretnemo lika kao što je bio Humbert, zgrozili bismo se vjerovatno na takvom personom. To isto, znači osjećanje prouzrokovano čitajući taj roman, bar meni. Međutim, određenim psihološkim pristupom, otkrivajući psihološka stanja tog lika, u nekom momentu ne bih rekla da se poistovjetimo sa njim, nego pokušamo da sagledamo psihičko stanje te osobe i ne da opravdamo, nego da pokušamo razumjeti tu osobnost. Na neki iščašen način on je volio tu maloljetnicu Lolitu. Pa ja mislim da je tu usko povezano, znači čitanje knjiga i pisanje knjiga. Ne znam koliko imam pravo govoriti o pisanju knjiga, obzirom da mi tek treba da izađe treća knjiga, to nije neki velik opus, ali čitanje je jako bitno iz razloga, opet da se nadovežemo znači, na ovo prvo pitanje. Ja sam počela, da tako kažem, kasno da pišem, možda nekim 20. godinama, znači nije to bilo ono neko najranije djetinjstvo, pa da sam sad počela da pišem pjesme. Ne, to se isto desilo u tom periodu studiranja, kad nismo znači samo imali obaveznu literaturu tipa lektira ili ne znam nija nešto što nam je možda bilo dosadno u osnovnoj i srednjoj školi, nego onako savremenija neka literatura i upoznavanje znači sa nekim novijim, interesantnim, zanimljivim autorima. Tako da mislim da ne znam koliko je to tačno, ali većina dobrih pisaca, pjesnika prije svega moraju da budu dobri čitaoci.
preferiram čitanje poezije, a i naravno s tim u vezi je došlo i pisanje koje, kao što sam rekla malo prije, se desilo nekim možda 20. godinama. Razlog zbog kojeg volim poeziju je taj neki u stvari redukovani stil. Znači u što manje riječi da se kaže ono više. Da nakon pročitanog jednog stiha, ako on uspije da prouzrokuje neko jako osjećanje kod nas, onda mislim da je to dobar stih. Poezija, mislim, danas mnogi ljudi i dalje su skloni mišljenju tome da je poezija, ne znam, pisanje o prirodi, o nekim najistančajnijim osjećanjima. Međutim, poezija je i poziv na revoluciju, ako recimo govorimo o društveno angažiranoj poeziji. Poezija je također priča u stihovima, ako govorimo o narativnoj poeziji. Poezija je u stvari glas onog drugog i drugačijeg, onog odbačenog koji je na margini života. I mislim da je to jedan odnosno onaj osnovni razlog zbog koji volim da čitam i pišem poeziju. Naravno, i dan danas volim da pročitam romane, opet su to neki savremeniji romani, uglavnom su to romani naših domaćih autora. Meni je bitno sve. Najprije mi je bitan taj dijalog sa čitaocem, jer dok pišem, ja zamišljam čitaoca koji će prepoznati ono što sam ja pokušala da kažem ili koji će vidjeti stil kojim sam koristila. I tu bi bio neki savršeni čitaoc koji naravno nema. Ali eto tako, uglavnom moram pred sobom imati tu sliku čitaoca da znam zbog čega ja uopšte pišem pjesmu. Ali s druge strane, jako mi je bitna i ta psihoterapijska uloga u pisanju iz razloga, znači ako je čovjek sposoban da prepozna svoje unutarnje nemire i ako je dovoljno iskren nakon napisane pjesme, ja mislim da će doživjeti jedan vid katarsije. Ovako, prije par dana ja sam saznala da sam dobila nagradu u Fondaciju za izdavaštvo za svoju novu zbirku poezije pod nazivom Krletka, koja će, ja se nadam, uskoro biti objavljena. Taj rukopis je nastajao možda prethodne 3-4 godine i nastajao je onako na nekim najobičnijim mjestima, tipa na klupi, u parku, u autobusu, u vozu, dok sam čekala red za, ne znam, plaćanje računa i tako dalje. Taj rukopis se sastoji od 2 ciklusa pod nazivom O ljudima i o ljubavi i o ljudima. Ono što je slično sa prethodne 2 knjige koje sam objavila je to što sam pokušavala da svijet posmatram iz neke ženske perspektive, pa možda da se tu govori o nekom fenomenu ženskog pisanja, s tim što prva pjesma u rukopisu se naziva Pan i ona je pisana iz neke muške perspektive i tu je jedan po meni od bitnih momenata i onako karta za ulaz u ostale pjesme koje su uglavnom pisane iz ženske perspektive. Što se tiče poetičkih načela, ja kada pišem pjesmu ne razmišljam o načelu, o poetičkom načelu kojim ću se poslužiti, jer naprosto ta pjesma u datom momentu onako samo izađe iz mene. Ali ako ovako sad sagledam,
jedan od tih poetičkih načela je vjerovatno to žensko pismo, znači koje se proteže i kojim ja izgleda ne mogu umaći. Onako perspektiva, iz ženske perspektive, posmatranje svijeta, žene u pjesmama su preljubnice, vjernice, žene iz manjih seoskih sredina, znači onako široki spektar tih ženskih likova. On nije mrtav. Danas je čovjeka sa očima života progutao tunel. Šta ćemo mi bez hodajuće ljubavi, pitaš me. Uzimam tespih iz Indije i vidim kako svjetlost izbija iz savršenog kruga. To je moj poklon vama, govori pustinjak. Park. Zvuk kabalije na jezeru Sapandža oživljava oktobar. Tvoj miris nanosi vjetar sa zapadne strane. Sjedim na obali i oplakujem genocid lišća. Žena u šarenim dimijama mi pruža slatko od kestena. Konačno, shvatam da sam na istočnoj strani, daleko od putanje tvojih obrva. Tumačenje. Umjesto grožđa i raspuklih smokvi, uz jelu iskopanu ispod dvorca u materi stavila sam lijekove. Kada ulicama poteku rijeke, crvene kao život koji smo odbacili, pričat ćeš mi o snu u kojem mijenjam godinu, boju kose, poze, partnere. Ti ćeš to mirno posmatrati, jer ćeš znati da te i dalje volim. San je potisnuta želja, rekla sam ti jučer i kosu obojila u crveno. Rat još uvijek traje. Crni mi je rekao da za njega rat nikad nije ni prestao. Riblje glave presijevale su se u njegovom zlatnom zubu i onako beživotne čekale mušterije. U mom gradu crni je svaki čovjek koji na drvenom stolu izlaže cigare u pola cijene, od motanih do kosmopolitana. Svakog 5. u mjesecu na stoliću se ukažu konzerve i čokolade. Kupila sam jednu, ličila je na zelenu Evropu. Odmah sam se smanjila u visinu stolca i čokoladu okrenula u položaj kukuruza. Zagrizla sam je s omocom. U daljini je zavijala sirena, helikopter je rascijepio oblake. Ja sam glavu zarila u lat trave. Urok. Čovjek je ušao u autobus i sa sobom donio miris vatre. Sjećam se sobe u kojoj je njeno pucketanje prizivalo ljude sa ruba svijeta. Drvo za šicinu ženu i 3 djece, iz kojih je isparavao vonj prljavih pelena. Drvo za starog Enčija, dječjeg pogleda. Drvo za seđidu, koja je u ljusci zmije donijela sihre zbog kojih je jedne večeri u kući derviša izbio požar. Od tada njegov sin Bato svaki dan laže materi da mu pare trebaju za ljekoviti čurekot. Jučer se u bundi ukazao na pruzi. U očima su mu blještale igle. Sunce koje je najavljivalo ljeto nije opazio. Što se tiče knjige koju bih ja preporučila, a kojoj se onako često vraćam, je knjiga poezije Vrt milovanja od nepoznatog Maura. Roman koji mi je onako ostao u sjećanju i koji bih voljela ponovo čitati je Čarobnica iz Firence od Salamana Ruždija. Također preporučila bih čitanje naše domaće literature, mlađe autore i autorice koji su po meni, nismo svjesni koliko su stvari dobri. Recimo tu je, možda će sad ovo onako glupo da izgleda, ali knjiga moje
kolegici i prijateljci Emine Selimović, koja je isto tako dobila nagradu sa fondaciju, je jedna od onih koji bih ja preporučila. Zove se Džeza Felinija i mogu da kažem da sam počastvovana što sam bila jedna od prvih čitateljica te zbirke.